Inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, inkuru yarijije abanyarwanda benshi, ndetse iyi nkuru ni iy'incamugongo. Iyi nkuru ni iy'umusore w'umukomediye witwa Mitsutsu. Ubu ngubu akaba arwaye ari mu bitaro. Mitsutsu ubu ngubu akaba ameze neza, ndetse bamwe na bamwe mwabonye ko amavideo yatangiye gusohoka ku binyamakuru bigiye bitandukanye, cyangwa ibinyamakuru bitandukanye byagiye bimwandikaho. Mitsutsu rero akaba arembye, uyu munsi ukaba ari uwa gatatu amaze mu bitaro. Ubwo Mitsutsu byatangiye arimo ashutinga yikubita hasi bitunguranye, ahubwo bamufashe baramwirukankana bamujyana kwa muganga. Kugera saa izi ngizi Mitsutsu ubu ngubu akaba ari mu bitaro. Bivuze ngo impamvu mudaherutse kubona filimi ziriya kina ngo Mama Bebe ndetse na Mitsutsu Empira, bivuze ngo Mitsutsu yahuye n'imbogamizi cyangwa yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ese Mitsutsu yingi ntago ari purake yaba ari gukorera abanyarwanda nk'uko yakoze purake yo kwigize gukundana na Nana uriya ukina muri filimi nyarwanda? Ese iyi ntago ari puranka yakinnye Mitsutsu kugira ngo abone abafana cyangwa abone abafanizi benshi? Rero niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mbabwire ino nkuru imva n'imvano, impamvu Mitsutsu arwaye, impamvu uyu munsi ari uwa gatatu arwaye. Ariko ukahita wibaza ngo ese umuntu kubera iki aba ari mu bitaro bakaza kumuvugisha cyangwa ibinyamakuru bikaza kumuganiriza ari mu bitaro? Iyi ntago yaba ari purake. Ariko koko Mitsutsu ararwaye, arembeye mu bitaro, gusa indwara arwaye ntago iramenyekana, gusa ngo arazunga isereri agacika intege. Bivuze ngo ibi bimenyetso afite ni iby'abarwayi ba covid, kandi no kuvuga ngo covid mu gihugu cy'u Rwanda yarahacitse, ariko ibi bimenyetso bigaragaza yuko yaba ari covid yaba arwaye. Ariko nanone ntago ari covid gusa, indwara arwaye ntago iramenyekana ku buryo ki twahita tuyitangaza. Mitsutsu rero umukinnyi wa filimi nyarwanda, umukinnyi usetsa cyane, umukinnyi ukunze kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda ukina sinema. Mu gihe Mitsutsu yagiye muri Genius Comedy bakamuzimirizaho mikoro akababara ndetse akicwa n'agahinda. Ese Mitsutsu ibingibi byaba ari byo biri gutuma ari muri koma, cyangwa ibi bintu byaba ari byo biri gutuma bimuzengereza mu mutwe natekereze neza? Mitsutsu aherutse kudukorera purake avuga yuko akundana na Nana. Ngira ngo iriya purake yakoze nk'abanyarwanda mwarayibonye, avuga yuko bakundana kugira ngo abone aba followers. Ese abanyarwanda bo nibumva yuko Mitsutsu arwariye mu bitaro, uyu munsi ari uwa gatatu ari mu bitaro, byo ntago ari buze kubyita puraka? Ese ubundi ubu ntago ari puraka? Ni mu gihe umwe mu bakinnyi be bakinana muri filimi zitandukanye yavuze yuko bagiye kubona Mitsutsu yikubise hasi, ndetse umwana aradandabirana no hasi ngo pa, nibwo bamufasha bamwirukankana kwa muganga kugira ngo barebe icyo yaba arwaye. Kujyana n'isaha ntago baramenya ikintu arwaye, gusa barimo baramupima imivuduko y'amaraso, ngatasiyo, ibintu by'abasaza bakuze bo mu zabukuru nibyo bari kumukorera. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Iyi ni incamake y'amakuru ngije kubageza amakuru. Nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Inkuru nta yindi, inkuru ni ya Mitsutsu Comedy. Mitsutsu umukinnyi wa filimi nyarwanda, umukinnyi wa comedy, akaba yitwa Mitsutsu, akaba yerutse kujya guperforminga muri Genius Comedy bamuzimirizaho mikoro. Arangije Mitsutsu agira agahinda, asohoka arimo ararira. Buriya Mitsutsu numubone kuriya ameze nk'abana, akantu gatonya karamukomeretsa akarira. Mitsutsu rero n'umwana wavuye kure. Mitsutsu n'umwana wazamuye na Nyagiso, cyangwa n'umwana Nyagiso yizamuriye amuhereza fondasiyo. Abantu baramukunda, bivuze ngo Nyagiso yazamuye abantu benshi b'abasitari batandukanye. Nabo ndaza kubakubwira abo Nyagiso yagiye azamura, ubu ngubu bakaba bari ku rwego rwo hejuru, bakaba bamurusha ndetse n'ubushobozi bamwe na bamwe. Uwa mbere ni Kiramani, uwa mbere wa kabiri ni uyu nguyu Regis, uwa gatatu nawe ndaza ko abantu benshi ndaza kuba babwira bagiye batandukanye, ndetse Nyagiso yazamuye ubu ngubu bakaba bari ku rwego rwiza cyane. Ariko ubu ngubu turi ku kibazo cya Mitsutsu urwaye, umaze hafi iminsi 3 mu bitaro. Ndetse abanyarwandakazi, iki kintu mu cyumve, ishobora kuba ari puraka, kubera yuko impamvu mvuze ngo ishobora kuba ari puraka, bivuze ngo Mitsutsu bavuze yuko yari ari kuri scene yarangiza akitura hasi, akazunga iseri bakamujyana mu bitaro, ndetse bakongera bakanivugira yuko ubu ngubu ntago indwara arwaye itaramenyekana. Bivuze ngo nta kuntu umuntu yamara iminsi 3
gatatu mu bitaro indwara arwaye itaramenyekana. Iyi bivuze ngo ni puranka. Noneho reka tujye ku bantu Nyagiso yazamuye uyu Mitsutsu. Murabizi yuko Mitsutsu ari ku rwego rwiza cyane, murabizi yuko yarutse no kujya guperforminga muri Genesis Comedy akazana ubuntu bw'ubuyuwayi agashaka kwamamaza, bakahita bamuzimirizaho mikoro agasohoka ababaye, agasohoka arira. Ngira ngo namwe iyi video mwarayiboneye, singiye gusa wayibonye. Nyagiso yazamuye ibikomerezwa ubu ngo bisigaye mu ruhando rwa sinema bisigaye biyoboye. Uwa mbere ni Kiramani yazamukiye muri Nyagiso, yatangiye akina muri Nyagiso ariko ubu ngubu ari ku rwego rwiza cyane, ubwo yinjiza yasanga miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, nawe agahemba abatari bakenya. Ndetse Nyagiso yazamuye umukobwa witwa Aisha aramuzamuye amushyira ku rundi rwego. Nyagiso aramuzamura aramupromotinga, ubu ngubu Aisha akabasigaye miliyoni 3 za buri kwezi ugeretseho nizo abandi bamuha aba yakiniye. Tuhita twikubita kundi witwa Prince, ndetse yazamuye Prince. Nyagiso azamura Prince arangije ahita yibonera visa ahita yigira hanze. Ubu Prince akaba ari mu Bwongereza, bivuze ngo Nyagiso ni umuntu mwiza cyane, azamura abantu benshi batandukanye. Reka nkubwire undi muntu Nyagiso yazamuye Puisa. Ubu Puisa asigaye ahembwa miliyoni 3,880 by'amafaranga y'u Rwanda ya buri kwezi, bivuze ngo yaramuzamuye amushyira ku rundi rwego. Ni mu gihe rero yazamuye n'undi witwa wa wundi bakinana Bamenya, bazamukanye muri Bamenya. Ni ukuvuga ngo Nyagiso yazamuye abantu benshi cyane. Nimutungurwa nimvuga Bamenya na Nyagiso, no kuvuga ngo Bamenya na Nyagiso. Reka mbanze mbahereze imva n'imvano. Muribuka Nyagiso na Bamenya bagikorana udukomedi twa kera twa feke tw'amabwa. Ngira ngo abantu benshi nimusubiza amaso inyuma murahita mubona utu video mwabonaga ducara twa Bamenya ndetse na Nyagiso, utu video twa kera cyane. Nanoneho arongera azamura abandi bagiye batandukanye, azamura Patino, azamura n'abandi n'ubungu bakizamura abandi, ariko ntawuzi by'uno musore abatekereza cyangwa abateganya. Umusore n'umukire mu bwenge bwe kuko amafaranga afite ntago ajya ayagaragaza. Nyagiso ni umuntu w'umunyabwenge cyane, Nyagiso ni umuntu ukora cyane kugira ngo agire icyo agiraho n'icyo ashaka kugeraho, ariko nta mugore afite, bivuze yuko nta n'uwo yigize yerekana yuko atereta. Ibintu bya Nyagiso byose biba biri mu ibanga, ntago ubuzima bwiwe ajya bushyira kuri social media. Bivuze ngo rero abantu mwibazaga kuri Nyagiso ku bantu yagiye azamura batandukanye n'amafaranga bahembwa ndabibabwiye. Ubwo turaza kugaruka ku bandi basitari batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko turacyakomeje kuri Mitsutsu. Buriya kino kiganiro twagikoze kugira ngo tugiganishe kuri Mitsutsu paka kirangiye. Mitsutsu ibinyamakuru byagaragaje cyangwa ibinyamakuru byanditse ko Mitsutsu arwariye mu bitaro, nkuko muri kubibona kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda. Bunuma murabona amashusho agiye atandukanye, muri kubona yuko unguwa ni Mitsutsu uri ku gitanda cyangwa ugaramye ku gitanda aho yaje kwivuza. Ngo nawe ngo naramenye icyo arwaye, ngo n'abaganga ntibaramenye icyo arwaye, ngo icyazi cyo ngari kubura intege, ngo akagira umuriro, ngo atasi kazamuka imivuduko y'amaraso. Ibi ngibi tubizi ku basaza by'imivuduko y'amaraso. Noneho rero reka inkuru yacu tuyisubikire hano. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, ura subscribe, fungura inzogera kujya